Katika siku hiyo yatajulikana makundi mawili, moja la kumlaki, lingine kuomba ili matangulie tusione uso wa Bwana Yesu. Katika siku hiyo yatajulikana makundi mawili, moja la kumlaki, lingine kuomba ili matangulie tusione uso wa Bwana Yesu. Tutafurahi kumwona Bwana, tabu zote za dunia zitakwisha. Tutakaa kwenye meza na Mwokozi milele sote na wazee wa imani. Tutafurahi kumwona Bwana, tabu zote za dunia zitakwisha. Tutakaa kwenye meza na Mwokozi milele sote na wazee wa imani. Ajino seuri nalana lagarbolo talabra ainingiro SIDAI FM ibinabo uni mbo indiongwan ajo ndomana warma saima iningo SIDAI FM ajira meri are ne selolo na manyamula labra ajo ndomana bagna labra olerge sima iningo SIDAI FM Ano narana alagarbolo na manyala bara ajo ndomana goldergesi iningo SIDAI FM Tempolo so kerengele naro yaki ye na puito doko yati atwangishu on county nipo kinema Kurana ni asia sengelare nemeti entoki nanoto wode shango iduo hamana na jinamo mabadiliko bayiu ga bwana jore mabadiliko ningorutua nemera itoki amana na ida santai lobaya ni kollo o mana lo sotua kiliginda ajobi ndungo imbola konjela tanai ngoraki yole kare ko kinyorra ka kore imbola konjela me kinyorra baijojo de iga munyani njajo bila ala itereu ruwazi ngishu berum deputy governor netum senator atemena nanu ngolemba na atasagi amu itwai kilikwana nanu olobenyengang community asilia imepigwa zaidi kwa jamii yote ya Kenya na ile kama na tuko ni wao na ndio wanamaliza zaidi ametaba igi serikali kitokolosho Ruto has a case to answer nere ni obeta ilisudori ya jomarina no mayul ore empesa hii oloshola ma neno sole tonai lazima belo nyalo bayan ekilimo tankariano tesebata o tempijan sabugoling SIDAI FM na Rabaye sanabo endeiba tenkiresheni SIDAI FM Oloomon likinchotenkiroshi toko na saina Oloomon inchere ajo mesha nesukenyi lariko ko ibalankia sinenye tomba na itasa oloshole ma Igeyi ulobenye murua ngwatanado tewade mosiro tolo saina kaunti Narok ningoraki serikali kitoke emwenkopisi ya kamishna esibatenye Ile murkuli Oloomon inchere aje kesha neshilari ngwesin katukol neripi amokeata tipat
keishiakino naa tosotua einosi siasa tiatua nkishu otoolubot pookin. Meramat negilat weneporori irmaasai ilomon kulo oimaka olakeshani lolorika le MCA toleleshua. Eibalie Engineer Johnson Olenchoe ololarikoni sinye tolosho le maa ajo keishaa nenyai siasa naata naboisho. Eipotote ng'ole orais lolosho Uhuru Muigai Kenyatta elelero oonkauntini pookin egira aitukuj peetumoki aategelu olarikoni le ODM Raila Amolo Odinga. Mairiamari nabo ayaki kulo omon enaa enaikunari kaaji enkarna ai Angela Muriet. Tolomon likinchori enkiroshi nelimu ilomon inchere ajo meishaa nesukenye ilarikok oibala nkiasin enye tombaa naitaas olosho le maa toorishat naayieu olosho le maa eretoto. Ilomon kulo oimaka Emmanuel Ole Sakana egira aut tembata olarikok oimakita mbaa nemeishaa tialo senetai lenkare Narok olanyiti Ledama Ole Kina tenkang orbungei Gideon Ole Konchela. Itukuja sii Ole Sakana olosho le maa peepaash katukul siasa enegilat weneoshon amu keor olosho katukul. Etejo sii meidim Ole Konchela olorika le Senate tenkaraki nkiasin enyenak. Kaaji Leire fire naing'ua Ildamat Ward ore tenchoto naipirta Azimio karobo oitashe tina chama Azimio ajoki irmaasai olosho le papa oyieyio enyeita maibung'ata neenyoita maing'oru emirishoi kiata naboisho kake ayieu naimaki embaye ng'ole etiiki enkang naji enorbungei Ole Konchela eeta ng'ole entumo tinewueji netii ng'ole irpayiani ajo piilo aitereu oiroro laa kaidim atejo tenaa nejia naaji kuna Azimio naa kajo mee sheteta Azimio kegira adede naa ore ninye entoki nayieu nang'as ajo ore ng'ole oltung'ani oiroro tinewueji airo ninye ainyalaki ojo koon baba amu ore inaarna naji baba naa kimaanisha baba lorbaket amu keeta orbaket laa keyiolo irmaasai ajo kainyoo maana ilo baket kake kayieu najo eshomo ng'ole nelo aton asukeny osenetai Ledama Ole Kina naa keyieu ninye neanyit iltung'anak ilarikok otii nkishu amu aisapuk enkanyit alang ninye olasar tenitayu oltung'ani tenaa enkae kasumbat natii ina naji toi ake noolaisir nagirai aitamanaa naa kaidim ninye aishoru ake example oltung'anak oishoo Ledama esiai loorgilat muj megel ore duo tena rikore nemikintoki aleja kira olosho le maa ore teninepu iltung'anak lidol ajo keeta naaji eneyaita yiok ore dii ele tung'ani lolikinda naa keeta factory enkurma naata tewuaso Nyiro neeta kichinjia oonkiri naa ikiyiolo ajo kigerito iltung'anak ore ele tung'ani oji Ledama neeta media naa kigerito iltung'anak neetabolo sii aitoki factory ekule naa iltung'anak kigerito kiyieu iltung'anak oitodolu nduat inchere kidim aitobira entoki naidim atareto elelero ang' etaisere kake mee iltung'anak ake laa handout ishooyo. Etomono sii Emmanuel Ole Sakana orbungei Ole Kinta peeyiolou iltung'anak oiriamari entumoritin esiasa amu kelelek emitiki nkurai enaa tolomon oimaka teng'ole embata olelo payiani erikoo ilo payian yioloti oleng enaa baba. Itadedie sii Ole Sakana ajo meishori olosho lowuasin nkishu olorika le deputy governor neitokini aisho olorika le Senate enaa lomon oimaka teng'ole embata olelo arikok le Council of Elders tenkang Ole Konchela. Ore ng'ole etiiki irwuasin nkishu naa itobira Ole Kenta amu etolikioyie embaye aitobiraki amu etejo kaisho irkijanani loorwuasin nkishu olorika le deputy governor paijojo dei kemunya ninche ajo piilo aitereu irwuasin nkishu peetum deputy governor netum senator naa kaomon sii ninye Ole Kenta ajoki boito Ole Ledama enyoita entipik irmuseeni le elders peeku iltung'anak ooyiolo eneyaita ntae mee peeku iltung'anak laa handout naitamanaa metaa meyiolo ninye iltung'anak ajo kaji epoitoi amu tenelau ninye naaji iltung'anak enkoitoi naa kajo keeku empong'oto tolosho le maa naa kemakwa sii naaji tenitapong' iyiok iltung'anak oota enduat naa iltung'anak oikomaate ore ninye loji baba kayieu najo kuliko ninye enaton aitoki aiko amaa dii oltung'ani ajo piilo aitereu oteena ninye enkerai enye miaka 7 eng'as alo arrinyo kwanza alo aitayu enkerai enye natipika seel ilarin 7 ama yiolo ninye ajo kaakure elotu ajo piilo aitereu ayaki ninye Ole Kenta ore dii Ledama netu itukurru iyiok tebunge apa nashomo otesiai nashomo airepresent olosho le maa keng'orito neme sii orkiti tung'ani mlavi neme oltung'ani peti oton asujisuj imbaa nemeeta nkejek naa kayieu najoki olosho le maa enyoita entaa olosho neenyoita embung'ata neekitii tenebo enkiguana ormaasai kake mikiiyieu enkiguana nikidol ake egira iltung'anak aiteru aitapashaa olosho aimie iyiok pirda.
Lomon lelo oibung'a enkoriong orpayian yioloti enaa Manjau ejo ore toonkolong'i naatulusoitie nemetii engoloto ilopeny ilo kerenket le Transmara neimina orbungei lenye neitu eipang'u aikata aret lelo Maasai. Kajo ole Manchau lenkang Kirongosi nagira agilunore esiai ng'ole ole Konchela nataasa terikoris tenkang enye agira aliki irmaasai ajoki ore esiai ole Konchela nemekure idimayu amu etupukuo ng'ole nekwatu alo Azimio nekiyiolo yiok ajo project ole Tunai ejito irmaasai enaa enikining'ito elo ilo tung'ani peetumoki ole Tunai anoto nena kurai pookin kigira agilunore imbaa ole Konchela tenkarake ore maendeleo natii Transmara tekuna katitin pookin nemeeta enaitaasa yiok ore ninye enabayie nekiata enkae olong' egira ailalamika loompetaki ajo eminchosho ole Konchela ntoki aisho olorika kutoka Giroris mpaka Sambur kintoki sii yiok ajoki lelo maasai apa otii ole Mpedaki eminchosho ilo tung'ani kora amu lilo manaa itururo ng'ole lorwuasi nkishu nyoo midolitata enchom ntung'ua imbaa ole Konchela anyoo natorikine ninye iyiolo nang'ole kata ole Konchela kinyamal enkiti sapuk neitu eret iyiok esiai e Council of Elders lopayiani kulo oomanaa loosotua kiliki ntae ajoki entung'ua imbaa ole Konchela tenaa ing'uraki iyiok likae arikoni kinyorraa kake ore imbaa ole Konchela mekinyorraa. SIDAI FM ena. Torkulie omon nelimu Oloomon nchere ajo keyieu ilopeny emurua eng'uata naado te ward e Mosiro toloosaen e kaunti e Narok neing'uraa serkali kitok eimu enkopisi e kamishna taata lenkare Narok Isaac Masinde ejo kaji oshi eimita ninche iropiyiani enye naisho serkali orbene le Inua Jamii Cash Transfer Program ore irorie enkitesheni SIDAI FM entomononi naji Naramat Nolele Kutit netejo ore enkirishat kumok oleng neitu ninche etum impisai etii iltasati ontasati moruak inkolia oltung'anak tarrueshi onkera okishin oduo nemetumito nena pisai tenkoitoi naishaa. Aji Naramat naa kara Nolele Kutit naa kara Shaa Lady orkijiji naa ore emurua naji eniong'ata naado eitu etum iropiyiani irpayiani kituak eitu etum iltung'anak kituak pookin iropiyiani neitu etum inkolia tenebo oltung'anak tarrueshi ore iltung'anak tarrueshi eitu etum nekiata iltung'anak tarrueshi nikiata loomada nikiata iltung'anak kituak nikiata nkolia toonkang'itie neitu aikata etum masaidisi king'orutua apa nepuo yiok impala neitu kitum naa ketii nkolia naanyamal natii nkera secondary onaatii university nemeeta eretoto ata kidogo eitu aikata kitum. SIDAI FM ena. Ekeishaa neshilari ng'uesin katukul nerripi negolieki amu keeta tipat toolomon kulo oibalie Charles Ole Monik eirorie enkitesheni SIDAI FM eiteng'en sii irmaasai tipat onena ng'uesin. James Njoe oitobiraka yiok kulo omon. Olontolo lenkare Narok toomanarot olale kitok le Maasai Mara eyautai enkisuma dukuya netii iltung'anak isiaitin netumitoi endaa toormareita tenkaraki ng'uesi entim tiatua ena luboto olosho. Enetipat oleng nena ng'uesi enaa enaibalie Ole Monik eirorie Miss Olomon e SIDAI FM tenkoitoi naijio ena. Naa kaji Charles nara olole noonkipa Ole Monik e Maasai Mara. Nayieu naliki irmaasai tipat oong'uesi nikiata tele ale le Maasai Mara enaa te jumla e kaunti enkare Narok amu isidai naa tenikijo enkare Narok amu ninye naa naitutumo yiok nayieu naliki irmaasai ajoki enyoto maibung'a ng'uesi amu etaa ng'uesi tipat yiok enaa siaitin netaa taata igero taata ninche kuna ng'uesi iltung'anak kumok haswa taata tolale. Kayieu najoki irmaasai entapal emirata enkop amu ore ake peekimir enkop netiu enaa naduo ng'uesi kitimira netiu enaa maisha ang oonkera ang kitimira aamiraki ilorere. Olontolo lenkare Narok esiraki enkitesheni e SIDAI FM kulo omon tejoki enkarna James Nchoe. SIDAI FM ena. Meramati negilate neporori olosho lormaasai loleleshwa amu etapalayioki oleng eitu esakini maendeleo orkilikuai ele oimaka Lucas Ole Kudate yioloti enaa bulldozer tenkang enye peetumore orporror lormirishi eimaki imbaa erikore e ward oleleshwa etopona sii Ole Kudate ejo eramatare sidai eyieu ina ward. Karo lakesha lolorika loleleshwa ashu le Narok Town Ward kayieu najoki lakeshak pookin loleleshwa pee kepal ajo na sinanu naa enegilat nikipal eneporori amu menyor iyiok ajo na sinanu naa nena tokitin amu ore kulo tung'anak likiponu aaramat taisere naa meyieu nikiworr metaa ajo na keetae enegila neetae enakajijik enoonkajijik. Iyieu najoki ntae matapal nena toki amu menyor iyiok irmaasai nemenyor iyiok tenikias amu ilalashara lang kulo tung'anak pookin nemikiyieu nikiworr amu keinyalaki yiok eramatare oltung'anak lang. Nayieu najoki ntae mataa tenebo nikiaku iltung'anak ajo na sinanu naa
ramat iltung'anak pookin terisioroto amu ninche doi kiyeutua aitoki aramat taisere kiimutua wetu. Neeku kayieu nanu najoki ntae ore taisere eishunye siasa naa kitokini ake aramat kulo tung'anak naa keyieu ake nekiaku tenebo pee merish iyiok ina toki agil isotuaitin negil enkaaputi. Ore tenchoto elelero ormirisho neibalunye ajo ore enkumoi enye neitu katukul edupore erikore naata ina ward netayieu osiligi olekudate tenetum erikore. Murua katakala yedodo kira mirisho nikirejo producer amu kirejo ajo producer kota kuara na ore maase niyewu olorika na producer waide maitai no kayieu najoki iltung'anak pookin ara ninye nikigira apaasha mayieu pookin aang'or producer enikiyieu olosho lang olorika. Nagira ajoki ntae pookin mbaase looning'ito ajoki aomon ntae ajoki amaisho producer kura amu ninye ota kuara naa ninye ake oidim aitai ele orika amu ore kulo kulikae pookin tung'anak project pookin naa ina duo pikirejo yiok aamua nikijo producer shoyi ang'ashe pookin irmirisho kutosha producer ashe oleng kulo tung'anak loleleshwa menya siake enegila tena nemenye neporo ematupuku nikipal ilarrabali lemele toki amateshetete erasat mitaki yiok ele orika amu mikintudoi neeku kagira aomon ntae tenkaraki duo ake namba nitupukutuo maibung'are kina nikijo erasat enashe. Ane nitejo najoki irmaasai irkulikae pookin eetuo apa ajo nanu naa irkishurueni neponu irkitoi neponu irporori pookin neponu ntomonok ang neponu aajo lekudate ejoito neema tushuku olorika azimio. SIDAI FM na Eibalia Engineer Johnson Olenjoe olarikoni lolosho le maa ajo ore naboisho olosho naa ninye naituruk peesuju kulie eimaka Engineer Olenjoe ejo ore larikok oojo matoor olosho eimu negilat nemeishaa katukul errep orkioma le Azimio la Umoja ejo ninye orgilata otumokino olosho lormaasai pookin eeta sii osiligi orbungei Moitalelo le Kenta tolorika le gavana kaunti e Narok tenebo Raila Odinga tolorika lorais ejo ninche oponu asaru enkaji ormaasai. Lomon kulo eibalia Engineer airorie ilasirak lenkitesheni SIDAI FM. Engineer Johnson Olenjoe basi nanu olarikoni obo tiatua kaunti enkare Narok. Ore orkilikuai laata tenolo naa ole naboisho. Aning ajo etii ilarikok oogira aing'oru lorikan etumie esiai orgilata. Nipoto iltung'anak loorgilat nemeimaa ilarikok lenye. Ore ina baye nikitanyaita mikinyorraa entoki naijo ina amu ore taata oltung'anak likiata yiok tenkare Narok naa oloji ake Azimio la Umoja. Nchere naboisho tiatua olosho le Kenya naa naboisho tiatua olosho le Narok County. Ekigilunore kira ilarikok esiai orgilat esiai olosho kira entoki nabo. Nikirejoki apa enabo olong te Barbarossa etejo irmaasai pookin olosho le maa ole Kenta ninye oibung embendera e Azimio eing'oru olorika le gavana tiatua orkerenket lenkare Narok. Naa Raila Amolo Odinga baba ninye kigira aisupport olorika le president tena rishata taata. Neeku ore kulikae tung'anak oojo mitapong'oo iltung'anak nemikinyorraa kira ilarikok lenkare Narok. Kirejo kira tenebo olosho le maa eneiba irmaasai Azimio ninye SIDAI FM na Elimu irkulie omon inchere ajo eipotote ng'ole orais lolosho le Kenya Uhuru Muigai Kenyatta elelero oonkauntini pookin egira aitanap elelero metegelu Raila Amolo Odinga te Azimio la Umoja tengelare natinyikua katukul entumo nanotore elelero naalus inkalisuni uni te State House te kaunti e Nairobi. Nyinyi muna uwezo wa kurudi mitaani, vijijini, pahali mmetoka kuanzisha debate na kuuliza wenzenu, where does our future lie? 2017, for me it was one of my worst years and most difficult years, and it has been also my most trying time. And why? Because we were caught in a scenario whereby nchi yetu ilikuwa imegawanyika almost down the middle. And we had to make a choice. I was elected to serve the people of Kenya, those who voted, those who didn't vote. And one of the greatest things that I shall never forget and I will always go home with is some of the few memories of while working and the things that we have seen that. As a result of just reaching out and shaking hands, there was peace in the country. What was BBI? What were we trying to resolve? Tulikuwa tunasema, right? We have
a disconnect in terms of the way our resources as a country are divided. SIDAI FM na lelo mon hoitabagi na konari tengteshini SIDAI FM ka jankarnai Angela Muriet. Tenkariano sabuk Tesebara O tempijan sabugoling Nkorroki Oloomon te SIDAI FM. Jira anda jiri tadi emurua ine nara normale lo temuyai ainingi to SIDAI FM naja burmasa ibo kama iningo kaji negiswa olampatie na ningi to SIDAI FM naja burmasa ibo kine ningo kaji Jacqueline nare no lokol ati ala mutiai ningo SIDAI FM ke papa ningo SIDAI FM